Reka nongere mbasuhuze mbaha ikaze mwebwe mukurikira kandi mukunda amakuru n'ibiganiro dukomeje kugenda tubagezaho. Ikintu nabasaba cya mbere cy'ibanze no gukora subscribe, nanone ikindi no gukanda share cyangwa se nyine gusangiza abandi amakuru n'ibiganiro tubagezaho hano kuri uyu muyoboro. Twizere ko rero mumeze neza cyane, twihuta tujya amakuru rero akomeje kugenda avugwa hirya no hino. Ndaza kubabwira mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo bikomeje kugenda bihavugwa ku mirongo y'urugamba cyangwa se ku mirwano ikomeje guhanganisha AFC M23 ndetse n'igisirikare cya leta ya Kongo FARDC n'abagifasha batandukanye barimo FDLR, Wazalendo, Abarundi, SADC, cyane cyane abatanzania bose bakomeje kugenda bahura n'uva gusenya muri Kivu y'Amajyepfo. Ndakubwira iby'imirwano ikomeye cyane yahabereye ndetse nuko byagenze byose n'ababa bahaguye, niba harimo n'abafite amapeti yo ku rwego rwo hejuru, byose ndagenda bikubwira uko byagenze, uko byakabaye, ibyerekeranye n'iyi mirwano itari imaze nanone umwanya yongera kuba nkuko byagenze. Reka rero tujye muri aya makuru, ariko ndaza no kukubwira kubirebana n'imirwano ikomeje kubera mu burasirazuba bwo hagati y'isi, niko navuga hariya mu byo twita Middle East, cyangwa se intambara ikomeje guhanganisha Iran, Israel ifatanyije na Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Ubundi Leta Zunze Ubumwe za Amerika babanje kwitarutsa kugendanye no gufasha Israel, ndetse bigeze no gutangaza ko Israel nikomeza kugaba ibitero muri Iran izabaga ikifasha, ariko muri iyi minsi urabona ko bari kugenda bafatanya mu buryo noneho bweruye. Habaye ikirere ubu ngubu noneho amakuru agezweho yihuta kuri iyi ntambara na yahi. Reka duhere hano mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Amakuru ava muri Kivu y'Amajyepfo aravuga ko umuriro wongeye kwaka hagati y'ihuriro rya leta ya Kongo ririmo FARDC, Wazalendo, FDLR, ingabo z'u Burundi ndetse na SADC, bakanafashwa kandi n'abacanshuro b'umugabo witwa Prince, abitwa Blackout, nyine baturuka muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, ariko bo muri iyi Kivu y'Amajyepfo ntabwo bagaragara, ahubwo nyine harimo abo bandi basigaye nkuko nari maze kubikubwira. Muti rero bifashe bite cyangwa se biteye bite? Amakuru avuga ko rero kuva mu gitondo cy'uyu munsi humvikanye urusaku rw'imbunda kandi harimo n'iziremereye cyane ku ruhande rwa FARDC barasa kuri M23 ndetse na twirwaneho ahitwa Puezero, ahitwa Gakenke, Mikenke. Aho hose ni nkubwira ngo humvikanye imirwano ikomeye cyane, umve yuko ibintu bitoroshye na gatoya. Abasirikare biganjemo Abarundi barahunga amasigamana biruka cyane bahungira mu bice bigiye bitandukanye bitari kuberamo imirwano, ndetse kugeza ubu amakuru angiraho nuko abasirikare barenga 10 bo ku ruhande rwa FARDC baba biciwe muri iyi mirwano, ariko kandi nkaba ntaremeza neza iby'aya makuru nkuko amasoko agiye atandukanye ariko bitangaza. Na amakuru kugeza ubu ataragira icyo atangazwa n'uruhande urwo ari rwose. Hano kuri uyu muboro rero cyo nababwira cyo nuko nzajya mbagezaho amakuru yizewe kandi y'ukuri, gusa byaba bikivugwa gutyo nkaba nabibagezaho nabyo muri ubwo buryo, ariko amakuru ntarabonera igihamya nyayo nkaba ntapfa kuyabatangariza uko yakabaye. Rero kugeza ubu yaba AFC M23 yaba igisirikare cya leta ya FARDC n'abagifasha ntacyo baratangaza kubyerekeranye n'iyi mirwano, kubera n'imibare yaba baguye muri iyi mirwano. Gusa kuva mu rukerera rw'uyu munsi humvikanye imirwano ikomeye cyane kandi rwose itoroshye na gato hagati y'ingabo za leta ya Kongo na AFC M23 bafatanya na twirwaneho. Aha abahanegekariye cyane rero bakaba arabo ku ruhande rw'ingabo za leta ya Kongo FARDC. Kugeza ubu rero amakuru nanone akavuga ko ngabagera muri 53. Na amakuru ko angeraho nanone nkubwira yuko ntaremeza neza ngo baba bafashwe mateko cyangwa se bafashwe miri n'abarwanyi ba M23. Abo rero bafashwe bakaba barimo abo mu ngabo za Tanzania, Abarundi ndetse Wazalendo, bakaba rero benshi biganje muri abo ngabo bafashwe na AFC M23 mu bice birimo rero ibya za Puezero, birimo ahitwa Mitamba, abitwa Gakenke, ahitwa Mikenke, hose hagiye humvikana urusaku rw'imbunda. Aha rero amakuru avuga ko igisirikare cya leta ya Kongo FARDC kiri gukubita urutoki ku rundi gishakisha ibyo bice, ndetse byiganjemo n'ubundi ibyo muri Minembwe, kongeraho ikibaye cya Rusizi cyangwa se aho yitwa Plaine de Rusizi hariya muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Aho hose rero impamvu bashaka nta yindi ni ibice biri point strategique cyangwa se nyine bibereye imirwano ku ruhande ruba rwahagutanze. No kuvuga ngo kuba harimo twirwaneho na M23 bihangayikishije cyane Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, kubera ko bazi ko
bitaborohera ku ntego bafite yo kuba bakizera ko bafite Uvira, umujyi wa Uvira neza cyane, none bakaba batizeye ko bafata ibyo bice neza mu gihe cyose utwo duce twaba turimo AFC M23. Kandi none ikindi kibahangayikishije cyane baravuga ko kuba M23 iri gufatanya na twirwaneho kandi bikaba bikomeje kuba bitorohera ingabo za leta ya Kongo kuba bafatanya n'ibyo bice biri kugirwa mu ruhare no kuba bari muri ibyo bice nyirizina. Aha rero niyo biri gutuma AFC FARDC igaba ibitero bya hato na hato mu bice bituyemo n'abaturage, ndetse bikaba byanatumye nyine ikoreramo amakosa yo kugaba nyine amakosa y'intambara niko twavuga, kubera ko ndetse nk'uko mwana bibonye imiryango itegamiye kuri leta cyangwa se societe civile zimaze iminsi zamagana ibi bitero biraswa buhumye bigaba buhumye mu baturage cyane cyane bice bituyemo n'abanyamurenge kandi bikica benshi. Noneho rero gihangayikishije cyane akaba ari uko ingabo za leta ya Kongo FARDC bari gukoresha drone, nubwo basanze na M23 cyangwa se AFC M23 nayo itoroshye kugendanye na radar cyangwa se nyine ryakoranabuhanga ririnda ikirere, kugeza ubwo ibyo bitero byose ibyinshi bisubizwayo. Mwaranabibonye ngira ngo mu mujyi wa Goma mu minsi ishize ubwo bagabaga igitero gikomeye cyane hariya ku nyubako zituwemo n'abayobozi bakuru muri AFC M23. Rwose idrone byarangiye iyobojwe n'ikoranabuhanga rya AFC M23 kugeza ubwo nyine bagiye bakarasa ku nyubako irimo umuyobozi wa UNICEF Karine, kugeza ubwo nyine banamwishe. Kugeza ubu rero leta ya Kongo ikaba itorohewe n'urwo rubanza irimo, nubwo yamaze kwitarutsa ibigendanye n'iki gitero ivuga yuko atari ahubwo nayo ngo ikomeje gukora iperereza ryimbitse cyangwa se rihagije kugira ngo irebe yuko kugira ngo hamenyekane ngo aba yaragabye kiriya gitero mu mujyi wa Goma. Nyamara kandi amasoko cyangwa se amakuru menshi ibitangazamakuru bitandukanye haba n'ibitangazamakuru mpuzamahanga mu icukumbura bikomeje kugenda bikora bikavuga yuko iki gitero cyagabwe n'ingabo za leta ya Kongo FARDC kigambiriye kwica General Makenga wa M23, kigambiriye kwica leta Colonel Nanga ndetse no kwica abandi bagiye batandukanye barimo abayobozi bakuru muri AFC M23 udasize na Joseph Kabila hoze ari president wa Kongo, n'ubundi bamukekaho kuba ngafite umugambi wo gukomeza gufatanya na AFC M23 kandi ngo ko byaba biri kugenda bigira ingaruka zikomeye ngo ku butegetsi bwa Kisekedi. Kugeza ubu rero bikaba bikomeje kugenda biba urugamba rutoroshye na gatoya. Kugeza ubu rero muri aya masaha icyo nakubwira cyo mu bice byo muri Kivu y'amajyepfo bya Minembwe za Gakenke aho ngaho za Mitamba nahitwa noneho by'umwihariko Park hari kumvikana urusaku rw'imbunda kandi ziremereye ku mpande zombi. Umuriro urikomeje kugenda waka mu gihe abaturage bakomeje kugenda bava muri ibyo bice biri kugenda byumvikanamo amasaso. Ahandi ho nka za Kisangani, ahandi nka za Kazinga hamaze iminsi humvikana imirwano, ahandi nka za Mushaki FARDC maze iminsi igabye igitero ishaka kwica General Gaceri wa M23, ahandi hatandukanye muri Masisi na Rucuru ho kugeza ubu ngubu hari tuze nta mirwano ikomeye ikomeje kugenda ihumvikana. Reka rero twerekeze no mu burasirazuba bwo hagati cyangwa se mu ntambara ikomeje guhanganisha Israel na Iran. Ahangaha Israel ikabikomeje kugenda ifatanya na leta zunze ubumwe za Amerika kugaba ibitero muri Iran, kandi kwikubitiro muri yuko intambara ubundi yasembuwe nuko leta zunze ubumwe za Amerika mu gitero zagabye kishe Ayatollah Khamenei umuyobozi w'ikirenga wa Iran. Kugeza ubu rero akaba baramusimbuje umuhungu we akaba yitwa Mujtaba Ayatollah, nawe ubuzima bwe bukaba butifashe neza kubera ko nyine bari kugenda bavuga yuko leta zunze ubumwe za Amerika na Israel bari kumushakisha cyangwa se bari kumuhigisha uruhindo. Gusa nubwo bimeze bityo Iran nayo ikomeje kugenda yihagaraho ku buryo ibice byinshi byo mu mujyi nka Tel Aviv, imijyi yo muri Israel igiye itandukanye usibye n'iyi Tel Aviv n'ibindi bigiye bitandukanye nka Rafah, hose akomeje kugenda hagabwa ibitero bikomeye cyane bya Iran. Ndetse amakuru avuga yuko kugeza ubu Iran usibye aho ngaho iri kugaba ibitero mu bindi bihugu birimo ibirindiro bya leta zunze ubumwe za Amerika. Kugeza ubwo ngubu kuva iyi ntambara yatangira Iran imaze gusenya ibirindiro birenga 10 bya leta zunze ubumwe za Amerika biri mu bihugu bigiye bitandukanye hariya mu burasirazuba bwo hagati n'ubundi, ndetse cyane cyane ibice byegereye Iran. Rero iyi ntambara ikabikomeje kugenda inazamo ibindi bihugu bikomeye ku isi nabyo bigira impande bifata, hari bishyigikiye Iran hari n'ibishyigikiye leta zunze ubumwe za Amerika nk'Ubwongereza, Ubufaransa, cyane cyane ibihugu bya OTAN nyine biri ku ruhande rwa leta zunze ubumwe za Amerika. Ibindi nabyo birimo Uburusiya
Ubushinwa biri gutanga umusanzu wabyo cyangwa se imbaraga zabyo mu gushyigikira Iran kugira ngo barebe ko iyi Amerika ikomeje kwigira umupolisi w'isi, ikomeje kwigira igihanganye cyo kuri iyi si, yacisha make cyangwa se yagenza make. Reka rero mbabwire amakuru yaba agezweho kugeza ubu. Perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika Donald Trump yemeje ko ibihugu byinshi byagizweho ingaruka n'igerageza rya Iran ryo gufunga umuyoboro wa Hormuz bizoherezayo ubwato bw'intambara kugira ngo biwurinde umutekano. Mu butumwa bwa Trump yanyujije ku rubuga rwa Truth Social kuri uyu wa 14 Werurwe 2026 yatangaje ko nubwo Amerika yasenye igisirikare cya Iran ku gipimo cy'ijana 100%, ngo bishoboka ko byadobya ingendo zo mu muyoboro wa Hormuz bifashishije drone z'ubwiyahuzi, misile cyangwa se kigatega ibisasu mu mazi. Ati ibihugu byinshi by'umwihariko ibyagizweho ingaruka n'igerageza rya Iran ryo gufunga umuyoboro wa Hormuz bizohereza ubwato bw'intambara bifatanyije na Leta Zunze Ubumwe za Amerika kugira ngo umuyoboro ukomeze ukore kandi utekanye. Trump yagaragaje ko yizeye ko Ubushinwa, Ubufaransa, Ubuyapani, Korea y'Epfo, Ubwongereza n'ibindi bihugu ngo byagizweho ingaruka n'ibikorwa by'ingabo za Iran byakohereza ubwato bw'intambara kugira ngo ingendo zo muri uyu muyohora wa Hormuz zitazongera guhungabana muri rusange. Yatangaje ko Amerika ngizakomeza gusenya ibyambu bya Iran irasa ubwato bw'intambara bukomeje kubangamira ingendo zo muri uyu muyoboro cyangwa se uyu muhora buhagamijwe kugira ngo utekane. Iran irigaragaza ko kubangamira ingendo z'ubwato butwara ibikomoka kuri peteroli bunyura mu muyoboro wa Hormuz ari uburyo bwo gushyira igitutu kuri Amerika na Israel kugira ngo bihagarike ibitero bigaba kuri Tehran cyangwa se nyine ahangaha mu murwa mukuru wa Iran. Bitewe rero n'ibitero bya Iran mu bihugu byo mu burasirazuba bwo hagati n'uburyo ikomeje kubangamira ingendo zo muri uyu muhora, igiciro cy'ibikomoka kuri peteroli cyaratumbagiye kuko akagunguru kabyo ka petroli kaguraga amadolari ari munsi ya 70 kageze ku madolari 120. Urumva rero ni ibintu bikomeje kugenda bitera impungenge cyane. Aha rero amakuru avuga ko kugeza ubu Perezida wa Amerika Trump mu ijoro ryo ku mbere gato nyine ku tariki 13 yari yatangaje ko ingabo z'igihugu cye zasenye ibirindiro by'ingabo za Iran biri ku kirwa cya Kark gifatwa nk'umutima w'ubukungu bwa Tehran. Uyu mukuru w'igihugu akaba yaragize ati mu kanya gashize hashingiwe kwibwiriza ryanjye ingabo za Amerika zikorera mu burasirazuba bwo hagati zagabye igitero mu bice bikomeye mu mateka y'Iburasirazuba, mu bitero bikomeye mu mateka y'Iburasirazuba bwo hagati, basenya burundu ibirindiro bya gisirikare ku kirwa cya Karge. Trump rero akaba atangaza ko ngo yafashe icyemezo cyo kudasenya ibikorwa remezo by'ibikomoka kuri peteroli biri kuri iki kirwa, ariko ko Iran cyangwa se abandi bari kuyifasha mu ntambara yatangiye tariki 28 Gashyantare. Ngo nibakomeza kugerageza gufunga umuyoboro wa Hormuz ngo nabazisubiza azisubira kuri iki cyemezo yafashe. Hanyuma igisirikare cya Iran kigatangaza ko kurasa ibikorwa remezo bikomoka kuri peteroli n'iby'ingufu bya Tehran bizatuma nacyo gisenya ako kanya iby'ibigo byo mu burasirazuba bwo hagati bikorana na Leta Zunze Ubumwe za Amerika bihinduke umuyonga. Aha rero biriyongera ku byatangajwe n'umuyobozi mukuru w'ikirenga wa Iran, uyu nguyu akaba ari Mujtaba Ayatollah Khamenei. Uyu rero akaba yaravuze yuko uko byagenda kose Iran izishyura ikiguzi cy'ibyo iri gukora muri Tehran cyangwa se nyine hano muri Iran. Avuga ko murabizi yuko n'ubundi uyu mugabo yiciwe umugore n'abana, yicirwa se, yicirwa nyina, byose bikaba biri mu mutima we, kandi n'abamuzi bakavuga ko nawe ari umugabo utoroshye kubirebana n'ibigendanye no kuba nyine agira umujinya ukomeye cyane nubwo atafite amateka mu bigendanye n'intambara. Uyu rero akaba yaravuze yuko Amerika izagabwaho ibitero uko bwakira uko bwije nuko bukeye mu bice ifitemo ibirindiro ndetse cyo kimwe na Israel. Kugeza ubu rero kandi amakuru agaragaza ko Iran iri gutegura ibitero bikomeye cyane kandi ko bizaba bifite ubukana kurusha ibyabayeho mu mateka y'isi. Ari nayo mpamvu benshi bavuga ko yaba Iran yaba Israel na Amerika nyine bose ibyo gutegura bigambiriye kwerekeza ku ntambara ya gatatu y'isi yose muri rusange. Reka mashimire cyane mwebwe mukurikira amakuru n'ibiganiro tubagezaho hano kuri uyu muyoboro. Ikintu mbasaba ni kimwe no gukora subscribe kugira ngo nyine mukomeze kugenda
mubona amakuru meza kandi asesenguye anonosoye, hanyuma natwe komeza kugenda tuyabagezaho neza cyane. Rero ikindi nuko wakora share kugira ngo usangize abandi aya makuru, kandi dukomeze kugenda nyine twaguka birumvikana. Uduhe kandi comment kubyo ubona byagenda nyine bigarukaho mu makuru yacu agiye atandukanye. Nta makuru agaruka kuri politike, umutekano, diplomasi ndetse n'ibindi bivugwa hirya no hino kuri iyi si. Aho rero niho nkubwira ko icyo ugomba gukora nyine ari gukora subscribe kugira ngo amakuru yacu ajya kugeraho neza cyane, ujye ubona notification cyangwa se ujye ubona amakuru yacu mu ba mbere.